हेलो साथीहरू, आज बन्दैछ चिकन। हाम्रो मेटले चिकन बनाउन लाग्नु भएको छ। यो टमाटर प्याजहरू मसलाहरू सबै काटे कुटेर सबै रेडी राख्नु भएको छ मासु। अनि यो चाहिँ खुसी नानी, यो चाहिँ हामीहरूको टेन्ट हो। अब कारगिलमा छौँ, यस्तो ठाउँमा टेन्टमा बस्छौँ। अनि यो चिकन बनिरहेको छ। पहिला जिरा हाल्नुहोस् अलिकता। यो जिरा पर्यो हजुर। यो प्याज मेरा ये आँखाबाट सुम्नलाई बम्बई रेलको भाडा तिरौलाई मजमत। अब इसमें हल्दी, मसाला डालो। नहीं अभी नहीं। अब इसमें अब डालो नमक, नमक हो गया। ओहो, नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब डालो गरम मसाला, जीरा मसाला। हाँ, ओ कम, हाँ थोड़ा ज़्यादा, हाँ बस। डालो मीट मसाला, थोड़ा ही डालो, ऊपर से डालेंगे थोड़ा और कम।